Kolasib National Deworming Day sangni somni pali first round man ani. Pvt.Ltd Minister Pvt.Ltd National Highway 06 le 306 sairang atanga vaireng ti inkar kong din hon a enfia. Voin Khan Chief Minister Pulal do Omatuan Dr. Bagwat Karat Union Minister of State Ministry of Finance to achen ina akoma Mizoram mo thil poi mo tak tak te asoi poi. Clear thute chibei ule CHANCHIN kania CHANCHIN THAR lo ngai thlak chhun zomang. Kolasib National Deworming Day sangni somni pali first round man ania. Nimin Khan rule lut lau pek be pui tho khatna National Deworming Day first round sangni somni pali honna chu Kolasib Senior Chief Medical Officer Dr. Pvt.Ltd Havin Kolasib District Hospital OPD man ania. Kolasib Senior SMO Dr. Pvt.Ltd chuan rule lut lau ei poimo na soin kum sangni som paruka changin kum tin February thale August tha ate no pangkum khata changa kum som pako inkar ne na rule lut lau pek run pui kalpui thina ni thu asoya rule hut wanga hrise launa chi sang sang venan an fate rule hut lau 80 ngai poi motorin du le pa kal khom te chu acha ani. National Deworming Day honna hun he Kolasib DIC Manager PF Lerem sang chuang kai shwain NDD kalpui dan report ape a no pangkum kata changa kum som pako inkar chu amuna rule hut lau albendazole tablet 80 ngalane komin NDD first round rule hut Lau pek tu ratan hen Kolasib district chunga kum khatle kum som pako inkar target mi sing ni sangkwa zakwa somthum pakhat an oma vo in hen district chung school college le anganwadi center ate rule hut lau pek ani ba ka sikul kal laute chu asha ten anina kal chilin an peboka target zinga tel si voina pek man laute tan target zinga tel si voina pek man laute tan February ni som parokyan mopa buat sei ani ang August ni somni sangni somni pathum round akhan Kolasib district chung target mi singthum sangthum zani somli pakwa atangin mi singthum sangni zanga somnga pasari chu rule hut lau pek ni in hei hian za a somkwa pasari point pakwa pani ani a Mizorama za a somkwa pathum point pakhat chu India rampuma pakhat na ani. Mizoram Sarkara Public Works Department Pvt.Ltd Minister Pvt.Ltd chuan Voin Khan Mizoram chak lak na kong pui poi mo ber pakhat National Highway 06 le 306 sairang atanga vaireng ti inkar kong pui chu amuna tlo ina NFA Pvt.Ltd Minister Pvt.Ltd nahi Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Pulal Fam ki Kolasib bial to MLA baka Chief Engineer Highway Engineer H. Zoram Lianale Chief Engineer Roads Engineer Zar Lian Tenant Troy Oma Senior Executive Engineer Puarla do Havin Pvt.Ltd National Highway Division 3 Nwaya Official te NHIDCL how to tele contractor ten an laudong songa Minister here National Highway 06 le 306 sairang atanga vaireng te kong pui chu amuna enfein Department how to tele NHIDCL lamnen kong chelai siam thadang tur an soi hong halani Minister Pvt.Ltd chuan vaireng te atanga sairang inkar kong pui National Highway 306 le 06 chu Mizoram mammo chak khailak lo na kong pui poi mo ber pakhat ani avangin siam that thwai atrol thu asoya lir thei lian thil ri tak tak phurin azoreng ani avangin ache chakhle ti soin komin forthland mangein thom thatna tho zo man ani theinan helai kong siam thatura malak no ommek po chakzoga kalpui turin Pvt.Ltd how to le NHIDCL lamte chu acha contractor te po kong siam thatnan lungchang thale manru tha cha umang turin acha bokani vaireng te atanga sairang inkar kong he kilometer za somni pahnia thuini a kilometer somruk pahni somruk pasari point somni athui chu NHIDCL kuta omin kilometer somnga pali point somria ta thui chu Mizoram Pvt.Ltd kuta omri thungani Pvt.Ltd hian athei angangin kong thom thatna hi thok thinin komin forma hian Pvt.Ltd le NHIDCL noi kong omde chu ngorzo ka siam thattumin ma an lame kani Voin Khan Chief Minister Pulal do Omatuan Dr. Bagwat Karat Union Minister of State Ministry of Finance chu achena ina akoma Mizoram mo thil poi mo tak tak te asoi poi Chief Minister hian Central Sarkar in interim budget atanga alandanin SCSCI tana sum tamjok rahman chu atum chu loma mati thu ashila Mizoram tana kalpui dan ul samjok special dispensation om thei se adu thu athlena 16 Finance Commission funding dan
dan tura po chiala khom tu revenue mobilized nei tamlo tak ani avangin Mizoram cho special category state da chunjom zel turin angena Mizoram rural bank cho Mizoram bank inzar pharzau berle mi puite puin an chorna sat ania an CD ratio po athathin hle a chu wangchuan thoktu te allowance hi sponsor bank SBI thokte allowance za pek ni ve se tha ti thu athlena Mizoram bank omte abik takin regional rural bank te thoktu indei launa antorna satawangin Mizoram tanimo India mar chakpwala thoktu turlak ron pui special recruitment kalpui turangen ania Chief Minister hian Mizoram private bank te anpung zela kan lom hle ama se heng private bank te hi thingtlang lama anin zar phar zau tok lawa chu wangchuan mi puiten an chhor tangkai tok lau ti in zau zo kanin zar phar theinan ma lak sak turin angen bukani private bank omsa te hian an mani local branch in sanctioning power an nei lo hloma wangin na an thok chak theilawa loan deal to ten har satna an tok thina mania sanctioning power nei anom theinan private bank thunei tu sangten longen sak turin angen bukani tin bank trend khaten an hne loan deal to te income tax return an lo phu thina Mizoram chu income tax pek lo na state ani angin bank te po in lo phu to lo thei se adu thule ma lo lak sak turin angen bukani Mizoram bank tamjok ten credit deposit ratio an nei hniam hlom hle a mani target lin theilo an tam hle ti shilin mi puite poisatling khom hi mi puite tan veka CD ratio thazok an be sei tlat thin ti shilin union minister malak puina hi angena Mizoram sarkar po in bank te nena loan deal tu te an rin ngama warle zwala loan an pek theidan party mile sa do saktura ngen na ema beneficiary atana lo thlan bik ang chi te an kalpui velo tur thu a shelani hengte baka hian Mizoram development bank din theidan tur te po asoi puya Dr Bhagwat Karat hian chief minister thil thlen te chu an poimo hlom hle ti soin chief minister omlai nge hian akei noi official poimo te tel na tur meeting tur tun thani somparu ka nei tur a kauna ati chuak ngalane Mizoram State Commission for Women MSCW chuan tun haya Mizo meichhia ni nge yeshiat pakatin social media kaltlanga 6 video ati chwa chungchanga thubuai an ziak luta hemi chungchang hi chuizuya man ngai te laka malatorin cyber crime police shiatira MSCW chuan social media a wallau taka mi patmei chet na manglai phauchwale thedar hi meche za omna ti borban na satak ani thutar langin video viral atanga landanin he meichhia hi Instagram a chuan pui chak chuak zolanu ti shiat ni in alanga a video hi sum huna na mang ninge ya ngai thein a live sex video endu tan manchoi en theya tlangzarh hmasa nia alan thute heng thil hi dan pal zona lian takani awangin thubuai an ziak lut ti antar langa MSCW chon hetiang mi patmei chat na mang tu le aman pui tu ba ka social media account platform lo man tir tu telaka hian thubuai arang thei ang bera ziak luta chuizui ngai le man ngai telaka dan anga mala zui va turin superintendent of police cyber crime aizol chu ashiatira malak dan kim chang he order ti chwa atanga ni sari chungia anhe na thelu turin an be seiti antar langani mizo meichha te chu hetiang dan pal zutna thlen to launan social media man dan lo film khur turin an nge na Central for Environment and Social Justice Mizoram po in nimin khan social media hur swal na zonga che te chungchang a hian cybercrime police station a FIR an theluta hemi konga innam noina nei lian tak account nei tu te chunga dananga shem ani theina na mala turin an nge na heng thil thalo social media tarlan hian khotlanga ngong thalo tak anei awangin mizo mi puite chu heng swal na te hi dau turin angen bokani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e